Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Man la uway pa uway ubriw, udon la ka jong kasap ka ba ublay ula ay kerpang. Kumjuru kalalong ha ka jing im jong uba jaswan jana, uba syong basa ha ka shnong Maukerwat Southwest Kasils District, bat uba tray ha ka office jong ka PWD Maukerwat Division kumu helper roller. Uba jana, uba ka shnong try jong u, kaday na maulay shalong, ula syong lasa ha ka shnong Maukerwat na do usnem arajar pra. Hagis ngi kiba uju light por, uni orang ba umju syong klikti, nrai uju pelut por yala de, dakabasna penwandur yaki kieu sentiu, kumjuru yaki dieng penyeng sentiu, dakabasuk pat dakajain, bat ki borni, kenang ban penitenat bat penkamper naki weipat. Haga jingi keren bat ka Batisi TV, uba jana ulay itu bayagani ka kam, ula sedang nado ka por, baka jelam mekalaya, kala don ha pedeng ka jingkang kerdep. Day hakum gani ka por, ba uba jana uju pelut por yala di, daga basna penwandur yakini kikiu sentiu, bat yaki dieng peniang sentiu. Andala lawi kom dibilang, jang, la pasong ni, la penwandur, andala saweng ni, saai sa karong, la long sa ni. Miu ding si tasnar kom ni ding, ding. Pada pelut mentah, ban pasong kum kini, lai. Ini baru fat. Jadi tak kena besar ni. Jadi nak kena ada baru fat komplit tak kamu. Lalu kam itu nak show. Kat kum kejing itu jung ba jana. Shimladan mano manuru balahikai ya u. Ban shna penwandur yakini kikiu sentiu. Baraka juga por ulai itu ru baka jing angno jung u kalong ru ban penya yau yakini kikiu sentiu. Syaki pait ba ki baju haga batung sentiu. Haplau yeng ni habaranda. Rengkat kejing ai mensim ya kisamla kibala nang lastat bat kiba syusyong klem kam klem jam. Uba jana ula kenturu yaki ba kim dai ban syusyong klihti klem da persyang yala kasap ka bakidon. Ini dengan sedang naduk pa sedang kani kan lockdown. Baru kaki office isnong tahu lakang syusyong hayeng tende no. Terus nakai nak ini. Kata hi jemut. Ma kadai ban bu kai la di bat kaju punju ro ban pelak yo. Ban long ta ban ai min sim kin mi diwe ro. Ba kam ka don la da minot. Ka kam pun mi hi la da pilek la pinot kumde ban syu ong ngasu syong hayeng ka pisakan wan hi kam dei ta. Ban penuan duri kini ngawalin di kina hadir nang tu sawi ya kijanya bilat tu berasa frame kina apa andala saweng tu sanyak sekarang kaboni dah kijay keberni we arteli samlaro lada don kamon don ka jing minot ka pisah kawan ka kamai ka ji kawan andre ban syusyong hayeng kum kibrio hakini kising ta kimot be ong syusyong hayeng kum kikun samlane syusyong hayeng syong pisahkan wan hi kamwan uta lemdah klem tre lada pitre kawan teke ka ji kete ko samla kanang bakin longkin le kan kin bot kemudian duksa kanang bakin ya yo penyak yo kitiar kitar kang bikin yo ya kamai kaji bikin im kajakun yakti la ne ka bayar sengi la jonglu entah
ban penuan dori kini kiu sentil ngap pelut ban uling ban snai nunar ban trim hadin sa wi aku digulat sabu hauni hadin ke lawan dor ni adalah la nyap sakirong di persong sa hauni pak nang ba ban tem internet syu kum udin basong wi sentil kiu sentil ni wi ni kamu lawang ham internet syu kan ban ya basbu tli betul